ya fibro ki perlo ki bacupe ya ki video jonga channel jonga te nga ai kublai pi ki baju support khamtam ya ketuka video ka bangala da penmi ngam sa syu pertai bat ka bangadang upload menin ketuka episode 2 te nga ai kublai sipun ya ka jingkersan chopi te mentah din ba ila de pendep ya ki kam na ki kam di ba per mentang isi kuat bandanya ban refresh Satasya kung kenai kabala jutip kung kapung kabakam kampau amni ko west kasih te metang adon lang bat ini SL channel te ngatrai ba mairu ila abandone ban grand dan ban ai inu ikenja pasok api ki nong kerjaan ki kerjaan ya channel jong iru boleh sebut tau kau boleh sebut ki borok ki bapak ya ke Mr. Product channel di ngasmo ban ai kau boleh ya iba RCM iba haga celebrity name ngitip borok berkatai dai iba product di karena ngidap dah di segmen ban ya genduk ban iya kan ka bor haden ki kato kan nei ki tayo berkisi ki bang ngidon ni lagi jong program kamtam nagaliang jong ngadon ya ka project ka ba ngidak sudap menen bat kata gede hari bedai bat ka serial ka bang ai kerteng way bola thok kan usep ti henry mata kasi nagaliang jong aro ngamdon kanu ka project bat kam ngamdon kanu kam dan bok bat ya genduk biang ya ini way ni nila bat ong ba ilau legend hai bedai bat ki kam up film bat ha ka bedai bat ka kam komedi te ngasmo ban ai ko blai pi barok ki pajba ba pi laju kersan ya ka Mr. Product channel buat tunjuk ya ki fan ki jonga ba pi ju kersan ya ka DS channel buat tunjuk ya ka SL channel te ha ka negasi pamata ngimdon kanu ka kam ya ka ban pendap te na ka jingpon kam ke jongi te ki kwa ya ka ban su lekai fresh ya ka jenguk je perkat bat ngatrai akan ikatayo ke banwan ngidan biang ya ka away ka new project ya ka Asian ngisa penbana abdan ngejak ki perlok ki jongi dengan ai kublai pi sibun ba ki perlok ki bolong ki lokasian ya ka Mr. Product channel bat kunjuk ya ka DS channel bat ka SL channel ba semua yang ya ka ban nang ya ipek ya ki video ya ka Asian ngisa yo yang ban upload hakin ki sengi ki pemerintah de kublai sibun ru ya pi ki perlok ki ba subscribe ki ba kersan ya ka Mr. Product channel kepada kalian ngejong iju upload ya ki video ki baper ki komedi ki baper pada kamtam dang menen ngeyo iya ketika video kejong i Mr. Product ke ba kerteng ka ngam sa syu ha ke perthai ka benta ka ar lani ka episode 2 de kublai sibun kublai si hajan lo ya ka por kejong hero. Have a nice day.